Hello everyone, whātau nei tai au. Le swafa sili lava o lo tātou Faaola, o te whātalufa tua I le ananga. Whaaloalo lava I le nei tai au, ese le lei o le atua, e wina ese lava lona ana le lei a te I tātou, e le tatau o na ola I tātou, e le tatau foi o na ia I tātou I le taimi nei, sa tatau o na oti I tātou, ai ona o lona alofa tu noa ma lona ngalelei ua maua I tātou malava le malosi, le malolonga I o tātou tino ia ai meise o tātou anganga. So fia lava e tue whaatalofa I le nitai au le tātou ainga ainga pele o Peachwood Grove Bible Church ia le ngata fo I lea so se tasi lava o mawhai ona maua mai le nei whaasalalonga I le nei tai au. Le tātou tatalo, let us pray, and then we will hear from the word of the Lord this morning. Whaftai tele lava no mātua tua, mo mātua wia mai le nei tai au fōu, I lo wanga le lei ma lo whaamarolonga I o mātou tino a mga vale, ai whaftai ono lo whaamarolonga, le ola, le mālosi, wa e fua ina ia te I mātou. Te maa o lo mātou whaamoe moe lava, ina ia mātou whaafia ma vi ia oe I mea lava mau mātou o langa a o maua na mālosi mātou te ola au aunai I lau whio whaatai ono lau whaawatanga ia mese fo I le nea wanoa maua lunga lava ia te mātou le whaalongolongo I lau tuspa ia o le tuspa ia e a vea lea masulu I o mātou vae ma le māna malama I o mātou wala whaamamia fo I oe I lau whanau a rātou whaalongolongo mātou tua whanulongo ma le totoa, whanulongo ma le atamai, ina ia ina o mātou loto, ia pau le whatola upu, I le ele lei, ina ia tupu, ma ia ola, ia malosi, ma ia fua mai, I fua e vi ia aila o fio, e ala atu no mātou tatalo le nei tai au, le sofa pelo Iesu Keriso, lo mātou alii mo lo mātou Faaola. Amene, amene. Can you say amen? Amen. Praise God, church. O lo tato va'ava'ai ta'u koe lua. So a whai o iai at oelau tusi le ni tai au. Ma nei bea tato toi whai tau mai I le whai upu lea ua tato tau lu whaatasi mai ai. We are reading from chapter 2. And in chapter 2 we are looking at the section verses 9 we started last week. And we're ending today at verse 18. So Hebrews chapter 2, verse 9 through to verse 18. Mauna whasa moa whamulmole, tatou whaitau whaatasi, whaipueiva, seia whaiwina le nei, mata upu, tatou whaitau whaatasi, ia. Aua tatou I loa o ia o le na whaamaulalo ina te isi I a mielu. O Yesu lea, ua whaapaleina I le mamamu ma le inga ona o le tinga o le oti, ina ia o ia te ia le oti, ona o tangata uma I le alofa tu noa o le atua. A wā o le na whai mea umalava mona, sa na whai a fo'i mea umalava e ia, na tatau ia te ia I lona taitaina o atari e toa tele I le manuia. Ona whaatotoa ina ai o lea lii o lo lātou o la tanga, ona o tīha. A wā o le na te whaapaia ina mai, a toa mai lātou uma e ua whaapaia ina, e tasi lo lātou tupunga. O le mea lea e le mai o ia taua I lātou o na uso. O lo whaapea mai, o te tau atu lo suafa I o uso, o te pesehi ina ia te oe I te tonu o le ekalesia. Ua toe whaapea mai, o te whaatuatua ia te ia, I le malea, whaauta mai, o au nei man whanau ua fua ina mai e le atua ia te apsu wha, o le nei, ina ua iai I le whanau le tino tamataola, na whaapea foi ona ua iai ia te ia, ina ia wha umatia e ia I lona maliu, o le ua iai le mālo e oti ai, o le tia o lo lea. Ma tuku sau moa ina ai I lātou uma
lima o e na whaapolongaina I o lātou o langa uma, ona o le matau I le oti. Awa e moni, e le fesoasoani o ia I a ngelu. Peita I ane o le whanau a pera amo, o loo fesoasoani o ia I ai. O le mea lea, ua tatau wai ina ia avea o ia whaapei o na uso I mea umalava, ina ia whaia o ia mawhaitau langa siri, e alofa ma wha maoni I mea ale atua, ina ia whaia e ia se tongi ola mo anga sala ale nuu, awa na tina ina o ia, ina o tofo ina, o le mea lea, wa mawhai ai o ia ona fesoasoani, I ua tofo ina. Last week we had begun this particular sermon. So part 1 was last week, and we looked at verses 9, 10, 11, 12, and 13. Today is part 2, and we're going to be looking at the rest of the verses. So I'm going to read today's parts. So verses 14 to verse 18, and it reads, Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he, which is Jesus, himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For indeed he does not give aid to angels, but he gives aid to the seed of Abraham. Therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. So those are the verses that we will be looking at today. O le tai aole nei, se tatu toi wa'awa'aila I vaenga o le Faaola. O le vaenga o le Faaola o lo tatu tala noa I ai, o te whia mata I le atoatoa o le Faaola. Po le atoanga o le ali'i o Yesu Keriso. I loa umalawe tātou a tau le upu le Faaola. O le Faaola o le taulanga ola na saunia Yesu. Se pi malama mo fia lo tatou I loa ma lo tatou mawhauwhau. A tā ua no le upu Faaola. E tū lai mai e te tatou. Yes, o Yesu o le Faaola. I loa e tamiti uma o ai lo Faaola. Yesu. Ai o le fesili e tū lai mai. E whaape whia ona I loa o Yesu o le Faaola. O whai upula na tatou whai tauina, e au mai ai se ata mā neia lava le tusitala o Eperu. I vaenga e lima ni vaenga, e ro au mai pe ta atia mai tono whai upu ia e iwa ngai whai upu se furu ma le balu, e whaamatala ai la le atoanga o le Faaola. Okay, so everybody knows when we say the word Saviour, and in Samoan we say, Oailo Faaola, and everyone says Yesu. And Faaola in English is Saviour. And my assumption today is that when we say Saviour, everybody says, yes, that's Jesus. Or when I say, what's your definition of Saviour? Most of us would say, oh, that's because Jesus died on the cross, he was buried, and he rose again. And so today I want to look at verse 9 through to 18, and how the author of the book of Hebrews explains why Jesus is the perfect Saviour. So last week we looked at 3 of the 5. So o le tai haolane nei, se tatou toe wa'awa'aila I vaenga tolu na tatou mata I le vai aso lena te anei. Amen? O le vaenga mua tatou te iloa I le atoatoa o le Faaola, a wā o Yesu o ia o le na sui tūlana. Whamaere whai upu e iwa, o loo iai nā I le whai unga, ina ia oo ia te ia leoti, ona o tangata uma I le alofa tū noa. A tatou wawa ai upu nā, o I nā tatou te wa ai le lo loto
o le atoatoa o le Faaola lea. Aisea, whamaina tusi tālau Eperu, ina ia o ia te ia le oti, ona o tangata uma. O le oti, sa tatau ia te i tātou. Ina ua anga sala a tamu ma Eva, ona o mai lea o le oti. O ai e whaatatau i ai le oti, le tangata ola. Ai whamaile manatu mua e whaatatau i le atoatoa le Faaola lea. O le atoatoa le Faaola lea ua ngoi a Iesu Keriso, o le na liu tino tangata, o le loukou o ia, ua whai ma tino tangata, whamai na oti o ia, e sui iai taua. Praise the Lord. So o le atoatoa le Faaola mua, o ia o le Faaola na sui tūlanga. A tau lo le sui tūlanga, e matautia i o le tūlanga po le ata le nā. Whai meile mua le Peteru, alona whai ue lua, ma tau ue lua, mua Peteru tau ue lua, whai ue lua skuma le whā, ma whai ue lua skuma le lima. Ama waila o tusima na ia pēa tilo i fo. A wā whai meile whamatala ina o le sui tūlanga, o le na aveina e ia lava ata tau anga sala, I lona lava tino, I lunga I le la au. Ina ia te tea o tau mana sala, tātou te nofo ai I le ami o tonu. O ona wha lava, ua mā lo ai I tātou. We're first looking at the word substitute. Jesus is the perfect Saviour because He became our substitute. For those of us that were here last week, the word substitute is exactly like the touch game, right? When you sub someone in to come out, and another person goes in to replace your position on the field. That is exactly the picture of what Christ had done for us with regards to death. We should have died, but He subbed us out and replaced us. 1 Peter chapter 2, verse 24, it reads like this. Who Himself bore our sins in His own body on the tree. He was sacrificed, He was crucified. And it says that we, having died to sin, so the Bible says that we should have died because it was our sin. It says that we might live for righteousness, by whose stripes we were healed. It was through the stripes of Christ. Praise the Lord. Le upua Peteru le mua le Peteru nam ta koe lua. Whai koe lua suma whawha mai na sui tūlanga. So, o le atoatoa o le Faaola o Iesu Keriso, tātou te wa ai, wha mai o le na aveina e ia lava a tātou anga sala, I lona lavatino, I lunga o le la au. So, o le atoatoa o le Faaola mua, ina ua avea o ia masui tūlanga ya te I tātou. Amen. Okay, so the first part that the author of the Hebrews gives us as to why Jesus is the perfect Saviour is because He was our substitute. Lua. Vaina lua na tātou tilo ai. Na tātou tilo e whai upu e se fulu. Maua ai le manatu e lua. Whamai o ia, e le ngata o ia na sui tūlanga ia te I tātou. Ai whamai o ia o le tai o la tātou o la tanga. Mana tua fo I le tai lea na tātou whaitawina I le vaiaso na te anei. Na au mai ei le whaawina ino le upu e leni fo inga le ale archegos. Mana tua fo I le upu archegos, o lesi upu e ave le upu e leni na o le Berenice, o le tupu o se ai. O lesi upu e ave le upu na archegos, o le tangata amata mea. O Yesu la, o ia na amata mea, pena tai, pena avea maali'i, lera whai upua Eperu, whamaile upua Eperu, ona wha atoatoa ina ai, o lea li'i, o lo la tau o la tanga, ona o ti ngā. Na mariu Iesu Keriso, na whai Iesu Keriso ma Faaola, ina ia avea o ia maali'i o le Faaola tanga, ia te I tātou. Praise the Lord. Ula manatu e lua sa tātou maua fo'i I le Eperu na e lima. Au nona whai pue valu, ma le whai pue iwa. Whamailo na whai tauina, e ui lava o ia o le alo, au mea sa ti ngā ai o ia, na oa o ina ai o ia I au siusi tai.
ua wha atoatoa ina fo'i o ia, ona avea ai lea o ia matupunga o le ola e whaavavau, ia I latou uma o e usi tai ia te ia. So o le upu foi nā tupunga, e mawhai ona ave le upu lea taula mua a, o le tangata amata mea. So ina o maliu Yesu Keriso, whamai na avea, whamai whai puna iwa ni ta upu e lima, wa avea ai o ia matupunga o le ola e whaavavau. Praise the Lord. So ele ngata la na suitu langa, e mafua ona ato o toa le Faaola o Yesu Keriso, a wana suitu langa o ia te itatou, sa te tau ona tato wati lua, wa avea o ia mataitai o le ola tanga. Wa avea o ia matupunga o le ola e whaavavau. Ana le ai Yesu Keriso, ana le Faaola ina loa nganga, e whano o tato nganga I le oti e whaavavau. So the second part that we see here is that Jesus is our perfect Saviour because number one, his death replaced our death. Number two, it says in verse 10, in verse 10 we read, right at the end of verse 10 it says, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. The word captain we read last week came from a Greek word archegos. And the word archegos is Greek for pioneer. So you know pioneer is someone who leads something. It's someone who goes into a land that has not yet been won over or yet been established, or a city that is yet to be established, and one would establish the city, establish the land. That's what you would normally call a pioneer. Jesus, the other word that they give him, is that he is the author of our salvation. So the second part that we know is that from the death of Jesus Christ, not only he swapped out our death, he died in our place. Number two, he becomes the author of our salvation. He becomes the pioneer of our salvation. In Hebrews 5 there, verse 8 and 9, it reads, Hebrews 5, verse 8 and 9, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. So it's talking about the suffering of Jesus Christ. Verse 9 says, having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Brothers and sisters, as you obey Christ, he becomes the author of your eternal salvation. It's because of his death, he substituted us so that we don't die. But instead, he becomes the author of our salvation, of our eternal salvation. He becomes the archegos of our eternal life. Praise the Lord. It's a second reason why he's the perfect Saviour. Amen? So, o le sila mafuanga le nā tātou te vaai le atoatoa o le Faaola. Numero tolu, na tātou vaai le whai upo se fuluma le tasia o le fuluma le tolu. Au whai upu ia na tātou vaai le numero tolu. Le vaina no na tolu o le tātou mata upu. E avea Yesu po le Faaola, ma le atoatoa o le Faaola. Mua ona na Yesu I tūlanga. Lua ona o ia ua avea mataitai o le ola tanga po le tupunga I le ola e whaavavau. Ai o le isi mafuanga na tātou vaai le vai aso na te anei. O ia o le na te whaapa ia ina mai. Le na whai mai whai pa sumatasi. A wā o le na te whaapa ia ina mai. A toa mai lātou uma e ua whaapa ia ina. E tasi lo lātou tupunga. O le mea lea, e le mai o ia. Ia ta ua I lātou o na uso. Uso tu whawhine. O le vaina e tolu e whaamaoni ai le atoatoa o Yesu. O ia o le Faaola. Ua whaapa ia ina mai I tātou. Ai le ngata lai na whaapa ia ina mai I tātou. Ai ina ua whaapa ia ina I tātou. Whamaia, ua ave tātou matupunga e tasi. O le anu wingo le upu lea ua ave tātou e tasi lo tātou tupunga maia. Ua ta uso ina I tātou. Ua ave I tātou maaina o le atua. Amen. Lona winga, e ui lava ina lea mana ia ina oe e lo ainga I le lalolani le nei. Ai ina ua Faaola ina no manganga, ua ta uso ina oe I le ainga o le atua. O le si mafu angana o le atoatoa o le Faaola. Pau lava lea o le Faaola. Pau lava lea o le atua alofa. Whamai
Awina mailo na alo sui tūlanga ia te i tātou. Fa mea vea o ia matai tai o lo tātou Faaola, o lo tātou Faaola tanga, ai tolu, fa mea whaapa ia ina i tātou, ma a vei tātou, ma a inga o lea tua. Amen. Se hava noa maua lunga lava ia te i tātou wa. Praise the Lord. The reality is, brothers and sisters in the faith, saints this morning, can I just tell you that the third part is the fact that he is the perfect Saviour because he is our sanctifier. So sanctifier, sanctification, it says there in verse 11, for both he who sanctifies and those who are being sanctified. So in the death of Jesus Christ became our sanctification. What does that mean? It means that his righteousness, is that his holiness is now ours. Praise the Lord. We have no righteousness. I can put up my hand up first. I have no righteousness, but because of Christ, I have been made righteous. Amen. That when God looks at us now, when he looks at you, he no longer sees your sin. He no longer sees your past. He sees the blood of Jesus Christ that covers you. Amen. That's why verse 11 says, both he who sanctifies and those who are being sanctified. Who's being sanctified? You are. I am. Who's being made right with God? You are. I am. Praise the Lord. And in that being made right with God, what happens? It reads down at the end of 11, it says, for which reason he is not ashamed to call them brethren. What does brethren mean? We are now a part of the family of God. Praise the Lord. Amen. That's the greatest honor. On earth, no one may know your name. On earth, you may not be related to the royal family. On earth, you may not have much money. Your family is not wealthy. But as a believer, you're part of the family of God. Amen. Now that's a greater privilege. Amen. That's the highest honor, that we are part of the family of God. So it's all vaega nana tatou tilo tilo ele vai asolena te ani. And I just wanted to spend some time to remind us, because today we're going to look at the last two. So o le vaega lane nei o le tatou matamatai, o vaega muli lava, o le atoatoa o le Faaola. Lea la ele ngata na suitu langa ia te i tatou lua, wa vea o ia matai tai o le tatou wolatanga tolu, o ia foi na te whaapa ia ina mai, vi ia le li ima o ta uso ina i tātou, ile a ina o le whaatuatua. Almaenga e wha, e maua i le whai upo se fulu ma le wha, ma le whai upo se fulu ma le lima. Whamai, o le nei, wa iai i le wha nau le tino tangata ola, na whapea foi o na ua iai a te ia, ina ia whaamatia e ia i lona maliu o le wa iai le mālo e oti ai o le ti a polo lea. The fourth part that we're looking at today, and why Jesus is the perfect Saviour, not only did his death mean that he has substituted our death. Two, not only the Saviour's death also became the author of our salvation. He became the archegos of our eternal salvation. Three, his death and the Saviour's death is perfect. He is the perfect Saviour because he reconciles us, and he also is our sanctification, right? But the fourth reason why Jesus is the perfect Saviour is because he is the Satan Conqueror. If you read at the end of verse 14, it says this, that through death, he, meaning Jesus Christ, might destroy him who had the power of death, that is the devil. O le marusi anga le ti a pololo iai i le lalolani nei, talu ina anga sala le tangata, ina ua o'o mai le anga sala i le lalolani, fa mai ona o'o mai lea o le oti. O le upenga marosi a satani o lo ia whaonga ina i tangata malava i le lalolani nei, o le marusi anga o le mea taua satani, o le oti. Aisea, o le mana onga o le fili, ina ia aua nei mana malama le loto o le tangata, awa a oti le tangata, au noa ma Yesu Keriso,
e whanolo na nganga e whaavavau. E le eise toi ngā lue i le tuunga mau. O le malo si anga ma le whaamatau o le oti, lea o lo whaonga ina le ti a polo i le teimi le nei. Ai whai tau i le whaipus fuma le lima, whamai o lo whaapolonga ina i foi nisi e to o tele, ona o le matau o le oti. That when we look at what is Satan's weapon that he uses amongst human beings today, the strength of his weapon is the fear of death. Let me say that again. Satan's strength of his weapon against mankind is the fear of death. Satan's ultimate plan is that man will never find salvation, will never find the light of Jesus Christ. Why? Because if man dies without Christ, his soul dies in eternal damnation. So his strongest weapon in his armor is death, the fear of death. Psalms chapter 55 verse 4, it reads that Psalms 55 verse 4 reads, "My heart is severely pained within me, and the terrors of death have fallen upon me." The psalmist describes death as something that is of terror. Whamai whamtala ina e whai salamo, i le salamo e lima suma lima whai poe wha. Whamai ua sapo tū vale lava lo loto i te tonu i a te au. Ua o mai fo'i i a te au, le matau i le oti. So o le upenga malosi a satani o lo whaongaina le taine le nei. Talu mai a tamu ma Eva, talu mai le taine na ngā sala i ua i tangata, o le malosi anga o upenga al fili, o le matau i le oti. Ai sea, a wai manao satani ina ia awane i Faaola ina le anganga o le tangata. Ai wha mai le whai upu na e se fulma le wha. Ao le nei, ina waiai i le whanau le tino tangata ola, wha mai na wha pēa foi ina ua iai yate ia. Wha mai le roman a le Ioane mo whai pus fulma wha a, wha mai ua liu tino tangata le loko. Wai le loko o Yesu Keriso. Wha mai le Roma e valu a lona whai upu e tolu. Wha mai lona whai tauina a wā o le mea na le mawhaia i le tūla whono na vai ia ona o le tino ua whaia lea e lea tua i lona auina mai o lona lava alo ua tino tangata angasala o le taulanga fo'i mo angasala na ia whaasala ina ai le angasala i le tino o lo tātou talatala noa a wā o lo whaamau nia fo'i i whaipa se fuluma le whae le tai au le nei o Yesu Keriso na liu tino tangata. E iei le upu whaasa moa le nai le whaipa suma le whaafa mai o le nei wa iai i le whaanau le tino tangata ola na whaapea fo'i o na ua iai ya te ia. O le upu e leni e whaamatala i nai le leina whaasa moa le na a. Whamai le leina whaasa moa Whamai o le nei wa iai i le whanau le tino tangata ola. O lo tala noa i le tino le tangata ola, o le iwi, toto, a anu. Ai whamai i whatatau iai Yesu whamai na whaapea fo'i o na wa iai ya te ia. O le upu e leni pēa whaamtala ina le whaasa moa le na whamai na avea o ia matino e le o sona tino a. E le o se tu ai ngā tino o ia, ai o le tino ua whai o ia ma tino tangata ola. There's a Greek word that explains the word in verse 14. Because in verse 14 says, "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood." So it's talking about humans, right? You know you're a human because you have flesh and blood. You're not a spirit. You're in flesh and blood. We can see you, we can touch you, you have veins, you have bones. So we're not a spirit, we're flesh. So it says there in verse 14, "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same." So that's saying Jesus also became human. He lowered himself, even though he is the God of the angels,
But the Bible says that he lowered himself beneath the angels. What's lower than the angels? Humans. Why? Because we're flesh and blood. Why are angels superior to humans? Because they're spirit. We can't see angels. They are in the spirit realm, right? Jesus, ultimate humility, becomes human. See, Jesus, below Jesus is the angels, but Jesus lowers himself below the angels for a little while and becomes flesh. It says there, he himself likewise shared the same. And I just wanted to highlight the word shared. The meaning of the word shared, and I've got that here, is that Jesus took a hold of something not related to one's kind. Jesus was holy. Jesus is sovereign, but he becomes human, which is not of his kind. Why? To die. How does he defeat the enemy? How is he to destroy Satan? How does he conquer Satan? He becomes flesh. He becomes human, and then he dies and becomes our substitute. Satan knew. Nei lona le satani. E tatau ona oti le tangata a. Aina awina mai e le atua lona alo ina ia sui iai le tangata ana sala. Le laifa mai ele tatum tapu le tai au le nei. Le la tatu ilo o le malo satani o le malo si ana atoa lava o le malo satani o le matau le oti. The whole strength of Satan and his kingdom is death. Because death without Christ is eternal hell, is eternal damnation for your soul. Revelation talks about the second death. Your first death is when you die in the flesh. But if you're without Christ, your soul dies and goes to hell. That's second death. That's ultimately what Satan wants. That's his power. But God had a different plan. Amen? Malusianga ato satani lefa me fe pusul malfa fa mai olewa yele ma lo e oti ai ole ti apolo lea ma lo na ti apolo ma lo le oti ai sea ma o ti apolo e fano itato I le oti e fa au ele no ele la lonani al mea le na ta we ona tato tu mau I le soifuanga ta la ile malo ai fa mai fa pule na fa pusul malfa ina ia fa umatia e ia ilona maliu o le wa yele malo e oti ai o le ti a polo lea sa yele fofuanga le tua le fofuanga le tua au ina mai no na alo le fofuanga le tua ina ia maliu lo na alo le se ila le se pona le se manu numi o ia o le mamoe na fasia o ia o le mamoe e le ai se pona o ia o le mamoe na au ina mai le tua ina ia fai mataulanga e tasi ai afe. Praise the Lord. Le ai fai mai ele tato le upo Paulo. Sue anelo tusi fa mon mole le tusi Paulo. Fa mai le lua cornito no ta upu e momoa. Lua cornito ta upu momoa. Fa upo se furu. Lua cornito ta upu momoa fa upo se furu. If you can all flip open to 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Now we know that Satan's power today is death. But God had a different plan. And that's what I'm going to speak to you about today. That this Jesus, he is the perfect Saviour because he is the Satan Conqueror. He conquers the power of Satan. What is the power of Satan? Everyone can now answer. It's death. It's the fear of death. You look at the world out there, everybody's afraid to die. Everyone's looking for a vaccination in case they die. Why? Because they have no idea where they're going. They don't realize that they're on their way to eternal hell. But God has a plan. What's the plan? His plan is that he sent the perfect Saviour. Why? He becomes the ultimate sacrifice. He becomes the high priest. He becomes the perfect sacrifice to what? Substitute me and you. Why? We no longer have the fear of death. Why? Because our hope is in Jesus Christ. Let's read what Paul says. Famele upuna Paulo. Fapus furu ia. O le na lavea I mai ya I mātou ai le oti e matua leana. O loo lavea I mai nei foi.
ua mātou whaamoemoe fo'i a te ia, nā te lawea I mai pēr ia te I mātou. Amen. Nei lole lea e Paulo, whamai Paulo, o lea na lawea I mai I mātou ai leoti e matua leanga, o loo lawea I mai nei fo'i, ua mātou whaamoemoe fo'i a te ia, nā te lawea I mai pēr ia te I mātou. O le tala noa Paulo le teimi na whaamatau ai, le toa tere o tangata le sawa ina o le apostolo. Ai le toi popole Paulo I le oti. Amen. O loo soifua le atua. O loo soifua le atua na awina mai le atoatoa o le alo. Le atoatoa o le Faaola. Paul says in 2 Corinthians chapter 1 verse 10, who delivered us from so great a death, and who does deliver us, in whom we trust that he will still deliver us. Death was no longer a threat to Paul. He was no longer afraid of death. Why? Because of Jesus Christ. Whamele mua korenito, tāpua suma lima, whai upu I lunga lau papa, whamele whai upu lima suma lima, le o tie, o whea o iai lo tui, le tūnga māwe, o whea o iai lo manu mālo. O le tui o le oti, o le angasala lea, o le mālo si fo'i o le angasala, o le tū la fono lea. Ai whaafetai I le atua, o le na te fua ina mai le manu mālo ia te I tātou, talu lo tātou ali'i o Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. O le mafuanga lea na ua whaatoi lalo I nai sātani. Aisea, ono le whaaona lea. Amen. O lona maliu, ua whaatoi lalo I nai sātani, male malosi o le oti. Praise the Lord. Le fesili e Paulo, le oti, o whero tui, le tūnga mau, o whero manu malo. E le oto iai se malosi ango le oti ia te I tātou, o e wha tua. Ia Yesu Keriso. Leisi mafu anga no na whale na o le atoatoa o le Faaola, a wā o le oti o Faaola, na whaato I lalo I nai sātani. The fourth reason as to why Jesus Christ is the perfect Saviour, not only is He the substitute, not only is He our salvation author, not only is He our sanctifier, but He's also Satan Conqueror. Praise the Lord. That's a cool title. Satan Conqueror. And we're also Satan Conquerors when we look at 1 Corinthians 15, verse 55 to 57. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? 57 it says, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Believers, that's what you believe in. That's the perfect Saviour that you believe in. Amen? That's why you have no fear over death anymore. Why? Because your trust is in the perfect Saviour. He is the Satan Conqueror. That when you struggle, when you are tempted, that you lean in the perfect Saviour. Amen? That we are made more than conquerors. We are victorious, not because of us, but because of Him, because of Christ. Amen? So, le tālani, au tato whai tawina whai puna, whamai whai pasuma lima, whamai unga whai pasuma wha, ina ia wha amatia e ia I lona maliu, lewa iai le malo e oti ai, o le ti a polo lea, mātu o sau noa ina ai lātou o e na whaapolonga ina I o lātou o langa ona o le matau o le oti. O te iloa tātou lava I lalo I whale tai au le nei, e le vai taimi na whaapolonga ina I oe ona o le whewhe le mea o le oti. Sa whaapolonga ina lo ma whau lo loto, ona o le matau I le oti. Ai whaftai Tai au le nei mo le toi iei se popole o tātou I le oti. Whapea ifo whaatasi tātou ma paulo. O lo wola, o lo manuia le alo oti, o lo ia Keriso. O le whaatuatuanga nā tangata, whaatuatuanga tangata Kerisiano. Kerisiano whaamaoni, o lo oti, o lo ia Keriso. Tali tonu tātou, a tātou whioti, a tātou tā ape atu nei, tātou oti uma whaatasi le teimia tasi, tātou te iloa, e koe mafuta le Peachwood Bible Church, le luma o le ali, praise the Lord. Amen. That's why we are unafraid of death. But that's why it's even more important that we share the gospel.
that we continue to share the gospel, because many still are afraid. Praise the Lord. So, fourth reason why Jesus is the perfect Saviour. Fourth reason why the author of the Hebrew book is telling us this is the perfect Saviour, because he is the Satan Conqueror. Amen? So when we read verse 15, as we read this morning, it says, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. I was just saying in Samoan, you know, there's a real issue, especially around young people with regards to suicide. And it's because there is a fear of dying. And they think that dying will release them from the bondage of death. But let me remind you that if you die without Christ, your soul dies eternally. And that's why we would encourage the message of the gospel, that this perfect Saviour that we're talking about is Jesus Christ, and he has overcome the grave, Satan, and death. He has overcome all of those things through his death. Amen? Pamele Roma na suma fa. Roma suma fa faipu e valu se yo ile faipu e iva. Se so e tato tu si famamole. Roma e valu. Sorry, Roma suma fa faipu e valu. Mal faipu e iva. If you can all flip over to Romans 14, please. Someone has that in English. Can you read it nice and loud? Langi, do you have that? Yeah. Thank you. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose and revived, and he might be Lord both of the dead and living. Amen. For if we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. Tato fai tau mai whasa moa whamon mole fai koe walu I ia, a wā a fai tātou te ola moneri, pea fai e oti moneri, o le nei, pe ola, pe oti tātou, o tangata lava o le ali I tātou, a wā o le mea lava lea na mani uai ke riso, ma ua toi tū mai ai, ma ua soi fuai, ina ia whaia o ia mani I e oti atoa ma e ona. Pea whai e oti moleri, o le nei pea whai, pe ola pe oti tātou, o tangata lava o le alii I tātou. Amen? O le to iai se malo si anga o le oti. O le to iai se malo si anga o Satani. Praise the Lord. Ia I tātou uma o e whaatuatua ia te ia. Manatu muli o le nei tai au, e mau e whai koe suma leono, suma fitu, suma valu. Pa mai le whai unga whai koe suma valu, o le mea lea, ua mawhai ai o ia o na wheso soani I e ua tofo ina. At the end of our chapter this morning, it says in the last line of verse 18, for in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. He is able to aid those who are tempted. Not only is the perfect Saviour our substitute, not only is the perfect Saviour our salvation author, he is our sanctifier. We also know that our perfect Saviour is the Satan Conqueror, and we no longer have fear of death. But last, our Saviour, our perfect Saviour, is the one who can sympathize with us. He is our sympathizer. Whai mai manatu o le nei tai au, whai mai o Yesu ke riso o ia o le na sui tūlanga. Whai mai o le atoatoa le Faaola lea o ia o le taitai o le tātou wolatanga. O le tupunga o le ola e whaawawau. Whai mai o ia o le na te mawhai o na whaapa ia ina mai.
Le ua vea i tātou maainga o le atua. Le ngata foi lai lea, o le atoatoa le Faaola lea o lo tātou talatala noai, o ia foi o le na te whaatoi laloina satani. A le vaenga muli muli, o le atoatoa le Faaola lea, o ia na te mawhai o na whesoasoani i lo tātou vai vai. Whamai whai unga o le whai pasuma valu, o le mea lea o mawhai ai o ia o na whesoasoani. I e ua tofo ina. Pai pasuma leono, o wae moni e le whesoasoani o ia I angelu. Peita I ane o le whanaua apera amo o lo whesoasoani o ia I ai. E le whesoasoani Iesu Keriso I angelu a. Ai whamai o lana whesoasoani e mole whanaua apera amo. Whamai le Roma e Faaola na whai pasuma leono, e whaatatau I le whanaua apera amo. O le mea lea e maua ai I le whaatuatua. Le mea na fola ina. Ina ia maua I le alofa tū noa. Ina ia tū mau lea I le ainga umalava. E le tuli I le ua I le tū la fono. Ai o I le ua I le whaatuatua o apera amo. O le tama o ia o I tātou umalava. Amen? Amen. O le whanaua apera amo tātou. Aisea, o lo ia te I tātou le whaatuatua. Le whaatuatua le sa ia apera amo a. Le whaatuatua lea na le iloa I apera amo le lumanai. Ai na ia whaatuatua I le atua. Whamai na ia tuua lona ainga o na whanua o na tangata. Ai alu I le wala au ma le mea na wala au inai o ia e le atua. Ai sea, ona o le whaatuatua. Le whaatuatua la le whamai e whaipasuma le ono. E le whesoasoani o ia I angelu po Iesu. E le whesoasoani Iesu I angelu peita I ane o le whanaua apera amo o loo whesoasoani o ia I ai. Pea na tātou whaitawina me le salamo a. Oi e tātou o manatu mai ai a. Oi e ale atali o tangata. Ua e manatu mai ai. O ai fo I tātou ua e asi mai ai. O tātou I lo me le upo le atua. O le atua le o lo tātou au na iai. E le o se atua e tū mamau. A o le atua o lona loto atua. Ma lona fina ngalo atua. Oi, ma o le atoatoa le Faaola lea. Lea whamai ai whai pasfulma leono. Whamai a o le whanaua apera amo. O lo whesoasoani o ia I ai. O le manatu na e lima I le tai au le nei. A wā whamai le Eperu e wha. Whai pasfulma le lima. A wā e le ia te I tātou se whai taulanga sili e le mawhaia o na ti ngā alofa whaatasi ma I tātou I o tātou vai. A ua whaau soina o ia I mea uma pei o I tātou. A ua le ai se a masala ia te ia. O Iesu Keriso na a vea o ia matangata a. Le lawa tātou I loa na whai na whaititia o ia te isi lava I angelu. Ma ua vea o ia matangata. Lona winga na whaau soina Iesu. Sa ti ngā Iesu. Sa fia ai Iesu. Sa fia inu Iesu. O mea malava e o ia te I tātou. O Iesu Keriso no o ia te ia le ti ngā o le oti. Na whaasawa aina. Na wheanu I ai tangata. Whamai na whepo. Na whetui. Na tutui o na lima I whao. O lona I tū na tui ai le tau. O lona ulu na pale ai le pale tui. Lona winga na ti ngā Iesu. Na o mea mea malawe ti ngā ai oe le tangata e tuse lo tino. Na o ia Iesu Keriso. Ai whamai le Eperu na e whawhai pasuma lima. Whamai a wae le ia te I tātou se whaitaulanga sili e le mawhaia o na ti ngā lofa whātasi mai tātou I o tātou vai. A ua whao soina o ia I mea uma pei o I tātou. A ua le ai se ana sala ia te ia. O ti ngā malawe whawhea nei ma oe, e sila fia Iesu. O ti ngā malawa e o ia te oe I lo soifuanga, po le ngā luenga, po le ainga, po le whanau, po lo to lua, o mea malawe ti ngā ailo loto, e sila fia e ia. O le manatu muli, o le atoatoa o le Faaola, e mawhai e ia o na whesoasoani mai,
I lo tātou vai vai. Praise the Lord. Le wha mei Eperu fitu. Alona whai poe 2.5 ma le 2.6. O le mea foi lea, e mawhai iaia te ia o na Faaola pea lava I e whaalata lata atu I le atua, ona o ia, a wā o lo soifua pea ia e whautua mo I tātou 26, a wā e tatau ona ia I tātou o se whaitaulanga sili whaapena, e pa ia, e anga malu, e le aiso na leanga, e tau mamau mai ana sala, e sili sili fo ia, I lunga o le langi. Le Faaola lea e mawhai o na manatu mai o ia te I tātou. Ai wā whai mai le whai upu nā o le tātou tusi whai tau le tai au le nei. Whai mai, o le whai pasuma fitu, o le mea lea wata tau wai ina ia a vea o ia whaapei o na uso I mea umalava. O lo sila whia Jesu ke riso mea umalava ti ngā I tātou. Ai whai mai le tusi pa ia, wha mai na whaoso se ina fo o ia, ai lei yana sala. Tēno te mi whaoso so ina I tātou, a le te fo ia te mi, e to I lalo a tātou le whaoso so ngā. A o Jesu ke riso, na whaoso so ina o ia, I le mea ngata I le whaoso so ngā, ai lei to I lalo, e lei anga sala. Ai sea, a wā o ia o le atoatoa o le Faaola. He is the perfect Saviour. Praise the Lord. Lea whai mai e fo I le tātou tusi whai tau wha mai ina ia whaia o ia ma whai tau langa sili e alofa ma wha maoni I mea a le atua. Le mafu anga le nai ma whai ei ona manatu mai o ia I lo tātou vai vai E ma whai ona soani mai o ia I lo tātou vai vai. Aisea a wana whao so ina foi o ia. Sa iai foi o ia I lona I tū tangata. Sa iai foi o ia I le tino. Praise God. The fifth reason why our Saviour is perfect is because He can sympathize with us. What do we mean, Fred? What does that word mean, that He can sympathize with us? Let me share with you. Verse 16 says, for He indeed did not give aid to angels. The meaning of the word aid is help. Okay? So He did not give aid to angels. He didn't require to help angels. Why? Angels don't require any help. They don't require any redemption because they are in the spirit realm. They serve God, right? But it says, but He does give aid to the seed of Abraham. We are part of the seed of Abraham. Not only the fact that Israelites, the Jews, they are descendants of Abraham, but we too are the seed of Abraham through faith in Jesus Christ. Praise the Lord. And then it says in verse 17, therefore in all things He had to be made like His brethren. Who's the He here? Jesus. He was made like us. How? He came in the flesh. The Word became flesh. And it says that He might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. In Hebrews chapter 4 verse 15, it reads this, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. That's why Jesus can sympathize with us. That's why Jesus understands our pain. Why? He too was in the flesh. Jesus was hungry. Jesus was thirsty. Jesus was hurt. Ultimately, Jesus was spat on. He was hit with people's fists. He was crucified and hung on a cross. None of us have ever been hurt as much as Jesus ever was. But therefore, Jesus understands exactly what you go through. That when you do struggle, that when you do go through your trials and your own tribulations, when no one is around, can I challenge you that you go to the Lord? Why? Because He sympathizes with us. He understands exactly what you are going through. It says in verse 18 of our chapter this morning, it says, for in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid. He is able to help.
He is able to support those who are tempted. That's why he's the perfect Saviour. I imagine that all of us are. Tātou malawa. Wa iei se teimi o rongo langa. Whawhia ngai ei oe ma le whawhita auri. Toe a ina le mawhai ai, ona e toe tū lai. Toe a ina e whaavai vai ai. Ai ole manatu i le tai aole nei, po le lui i le tai aole nei. E ei teimi e te tilo atu ai, po ringa mai e le ai masesi. E ei teimi e te tepa atu ai lo a inga, le ai sesi. E teimi e te tepa mana o mia e se fesosoani, e le o tū lai mai sesi. Ai o te whai atu i le tai aole nei, o lo iai le Faaola. O lo iai le atoatoa o le Faaola, nate ma whaia ona fesosoani i lo vai vai. Le whai me e whai pa se fuluma le valu, a wana ti ngā ina o ia, ina o tofo ina, o le mea lea, wa ma whai iai o ia, ona fesosoani i e ua tofo ina. Uso matu whawhine, e whainga tā le ala. Ai leo lo whamanatu mai le tusitala e Eperu le tai aole nei, o lo iai le Faaola, o le Faaola e atoatoa. E iai le mafua anga e atoatoa, e le Faaola leo Yesu Keriso. E le ai masesi atua i le lalolani le nei, e whaatu saina lo tātou atua. Ina ua awina mai le Faaola. Ai awina mai le Faaola, o le Faaola na te mawhai, o na malama le nei, I le tina lea o lo o ia te au. There are times when you will face struggles and trials, and you will be tempted hard out. But can I suggest today that the reason why the Saviour is perfect is because he understands, he sympathizes with you, and that you can go to him for help. Whamele lua koranito, alona ta upu e sfulma le lua, whaiwina e manatu o le nei tai au. Ai koe iwa ma whai koe se furu wha amole mole tatou whai tau wha tasi mai e. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and verse 10. So we have a Saviour who is absolutely perfect because he understands our pain. He understands our struggles. There is nothing too great for him. Amen? There is nothing too hard for our God. We always hear that. But when we go through those hardest times, we tend to forget that, right? But we're going through the struggles and then we're like, oh, poor me, it's just me. But can the word of the Lord remind you today? No, it's not just you. There is a sympathizer. There is a Lord. Let's read what Paul says in verses 9 and 10. So this is Paul when he was facing the hardest moments of his ministry. He was suffering because of the gospel. He was being persecuted because of the gospel. And this is what Paul says in verse 9 and verse 10. Actually, I'll take it up to verse 8. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. 9, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen? Tātou pai tau mai pai koe iwa mai pai pa skulu wha Samoa, ia. Ona whapea mai e lea o ia ia tea. O loo nei a lofa tū noa, e lava lea e fesosoani ia te oe. A wā o le vai, e wha atoa ina ai loo mana. O lea ua tele ai lava loo fia, i le mita i mea ua o vai ai. Ina ia tū mau i o lunga le mana o Keriso. O lea, o te fia ai i mea e vai ai. O le whaaleanga mai, e māngaia. O le anga tele mai, o le atu vale, ona o Keriso. A wā pe a o vai, ona o mā losi gai lea. Amen.
I'm just going to read that again in Samoan. For my, on the whapea mai lea o ia tea, o loo nei alofa tūnua, e lava lea, e fesosoani ia te oe. O wā o le vai e wha atoa i nai loo mana. O lea wa tere e lava loo fia le mita I mea wa o vai ai. Ina ia tū mau I o lunga le mana o keriso. O lea o te fia I mea e vai ai, o le whaaleanga mai, o mālaia, o le anga tele mai, o le atu vale. Ona o keriso, a wā pe a o vai. Ona o mā losi ai lea. Amen? Praise the Lord. Usonga tu whapine. O le atoatoa o le Faaola. Le vaenga muli lea lawa tato I loa nei. A tato vai. Ona tato malolosi ai lea. Aisea. Ona o Yesu. O le mawhai ona fesosoani I lo tato vai. Awa nei e manatu na oi. Awa nei e nofo umi ai foi I le nā wha vai. Aia e a apa tilo a ngai lo vai I le e mawhai ona fesosoani mai. Whai wina tatum taupule ni tai au. O le atoatoa o le Faaola e 5 vaenga I ana au mai e tusitala. Mua o ia o le na sui tūlanga. 2 o le atoatoa o le Faaola o ia o le taitai o lo tātou o la tanga. 3 o le atoatoa o le Faaola o ia o le na te whaapa ia I na mai. Ia maua avea I tātou mauso o Yesu Keriso. 4 le lau tātou I loa o ia o le na te whaato I laloina satani. 5 o le mawhai o na whesoa soani I lo tātou vai. Here are the 5 points that the author of the book of Hebrews wanted us to see in those verses. From verse 9 to verse 18, he wanted us to see the perfect Saviour. The perfect Saviour is this. He is our substitute. And I still can't get over that, right? I should die. It's my sin. But he subbed me out. And he replaced me and died in my place. 2, he was the author of our salvation. The perfect Saviour. This is the only Saviour. There is no other Saviour in the world. No other religion in the world that talks about this. That Christ is our author of our salvation. 3, he is our sanctifier. We are made righteous. We are made right with God. Not because of our righteousness, but because of Jesus Christ. His righteousness is now ours. 4 is an awesome one, right? He is the Satan Conqueror. Death no longer has power over us. Praise the Lord. Today, if you put your faith in Jesus Christ, you have no fear over death. Amen? And 5, he is our sympathizer. When we struggle, his grace is sufficient. When we find it hard, his grace is sufficient. We know that ultimately he understands our pain. Ia le tua, tatou taupuna ni tai au ono Yesu, whamamia tele le tui lo loto, ono lana upu. Tatou tatalo, ia ifo mailo wao, tatou tatalo whaatasi, whataitai mai upo le ni tatalo, whaftai tele le tua, lo wanga le lei, e le mawhai, ona whaamatalaina, lea ua o whaalongo, I le atoatoa, o le Faaola, o Yesu Keriso. O ai ea I mātou, o e manatu mai ai. O le ala lea, o lau whaafitai. Whaafitai mo lau whaolatanga. Le nei ua o tali tonu. I lo walo Yesu Keriso. O le na maliu. I lunga o le sātauro. Na tanu mia o ia. Na toi tu mai. I le asotolu. Lea ua whaola I nā iau. O te ola mo oe. O te ifo atu I ate oe. O te tapua I ate oe. I aso o totoi. E ala atu lau te talo I a Yesu Keriso.
Amen. Amen. Again, Father, we come before you. We are absolutely humbled by the fact that you have talked to us today with regards to the perfect Saviour, that our perfect Saviour is our substitute. Our perfect Saviour is our salvation author. Our perfect Saviour is our sanctifier. He is the Satan Conqueror and also our sympathizer. And we come before you today humbled by the fact that you would think of us. And Lord, as Paul says, your grace is sufficient for us. So we will give you all the glory, the honour and the praise in Jesus' name. Amen and amen. Amen.